Menteri Kesehatan Jala Ubadeiru, UMLA Jangka Klik Rian, Ubakar Manshila, Kumukong San Lembat, Deputy Commissioner ke East Jante Hills District, Shivan Chawasti IS Kumusembut Kongsan, Menta Kasini ke Lepli Paidbah ya ke Surok Shnong, Kaba, Iwei Punch Pau Kilometer, Kabadang Shudap Shna, Shnong Jalyiah, Kabala Pyntrei, Haka Jinglut Kabala Kot, Plie Laksan Pohajar Tyngka, ya umau sakkan mau la Plie dau Kongsan, Bala ot pat yu ruban kum kadang ke jing Plie, Paidbah dau Shivan Chawasti. Kongsan, ula ai ke jing kublai ke bau keribang ya baru ki Paidbah, bat ong bakane ke Surok kalong ke jing kerku ya ki Paidbah nong Shnong, bat ya baru ki balek bawan na kane ke Surok bat kerpat ya ki kali bakit jingkit, bakim dai ban kit palat pot habaya na ki Surok Shnong. Na ka benta ka jing Pyntrei ka Shnong Jalyiah ya ka lempung ba ka ban salong haus nam arhajar arpra uba kerman shela udang ba watla hau tai usnam ka jinglong MLA kan kut Pyntrei kumunong mi khamat unang yai trei bat shakri na ka benta ban penbet penbiang na ka benta ka lempung ba Kaba salong haus nam arhajar arpra khanang ba ka kam Jinglut nyam kan yai bet yai renti. Nakalyang Deputy Commissioner ke East Jante Hills District, Shivan Chawasti IS ulapen sngo makane ke Surok Shnong Jalyiah kadai kabla Trei syndrome Bala bay Tyngka na ka scheme MGNREGA na ka tanat MBDA but na ka DMF ula ai kublai ya wehe Shnong Jalyiah uba la Trei shitam but ubala ai ru ka jinga Trei lang kumju ru ula ai kublai u BDO wapung CNR di block u Dr. T Shela but ya baru ki nong Trei job card ki balaya dan bentalang Haka ba Pyntrei ya kani ka Surok. Nakaliang uwahe Shnong jong ka Shnong Jalyiah uba Shillong dekar ula pensngo syaki Paidbah ba ya kani ka Surok kaba iwei point 10 kilometer kaba la Plie menta kasngi la Pyntrei haka Jinglut kaba Plie laksan po hajar Tyngka haka ba arpuwei lak Tyngka la Pyntrei na ka scheme MGNERA kat hendai laksan po hajar Tyngka la bay na katanat Meghalaya Basin Development MBDA but arlak Tyngka na ka district mineral funding. Lai thu shu ru baya ka Surok la Trei lang ru na ki dekat jong ki nong Trei job card kiba na ki lai spa southly ki long yeng kiba la Trei prahajar praspa arpulai sngi wahe Shnong ula ai kublai sngongo ya ka office Deputy Commissioner ya ka DPMU Basin ya ka office BDO wapung CNR di block ya ki real rang ba ki bana po ka Shnong Jalyiah kumju ru ki nong Trei job card ki bala ai ka jinga Trei lang haka bedei mat kani ka Surok ki bala ai jingkran ki kentup ru BDO wapung CNR di block u Dr. T Shela UMDC arpo Muthlong so Kempor constituency uba Lomres Lingdo ya ka program la penya do secretary VEC Jalyiah uba Prangki Siang Shai Munong rim chim ngani galat ukit bokir wiangi ewa kani gasngi uman gasngi sa kemui ilang ro kamju le lang bayong ni Surok umano wa chikri ni bentayong iki Paidbah nong Shnong yang ni Shnong bat kamju ki walai wa wan ni Surok umano jingkerku yaki uman go walai suk lai sain chiki luti ki wala tumogi teni por da go brom yaki nong kit kam yang Shnong bat ki nong kit kam yang ni Shnong hi ro ibi wa yo ni monoring ni namai perti yang ni Shnong Jalyiah mai Pyntrei yang new Monong Rim, inauguration of construction of metaling and blacktopping of internal road at Jalyiah village 1.1 km East Jante Hills district inaugurated
On 14 January 2025, by Shri Conventional Honorable Cabinet Minister Government of Meghalaya, in presence of Shri Shivansh Avasthi, IAS, Deputy Commissioner East Jalyiah Hills District, Shri Longris Lengdo, Local MDC, Dr. Tame Yaki Shala, BDO Wapung Sin RD Block, Shri Shillong Dakar, Wahet Shnong, Kam Chairman VEC, Shri Frankie Sianchai, Secretary VEC, under Convergence Scheme with MGN, REGA, MPDA, and DMF, Financial Year 2023-24. Kinito Kajingtho Honimo Marble, Kublechipur. लास्ट वीक हमारे सीएम सर ने सोरा में एक इम्पोर्टेंट कैबिनेट मीटिंग किया विद ऑल मिनिस्टर्स ऑल डीसीज तो ही टोल्ड अस व्हाट हिज विजन इज फॉर द स्टेट हमारे स्टेट में सीएम सर का विजन है नॉट जस्ट टू मेक आवर स्टेट रिच एंड मेक इट अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बट ऑल्सो हाउ आप सबके लाइफ में कैसे गवर्नमेंट क्या कर सकता है टू इम्पैक्ट बी इट चिल्ड्रेन कैसे हम अपना स्कूल इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे हम आंगनवाड़ी सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं तो from all the ministers, all the officers have been given target. We have to ensure that we improve your life, whatever we can do from our side, not just at the district level, but also at the state level. So my only appeal from all of you, from the headman also is that you also not just for the road, सिर्फ road के लिए नहीं, सिर्फ community hall के लिए नहीं, at least महीने में एक बार आप अपने village का जो भी आपके village committees हैं, village health council, village employment council, education, school management committees, सबका मीटिंग करिए रिव्यू लीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्कूल की बिल्डिंग का प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम टीचर का प्रॉब्लम अगर हेल्थ सेंटर सब सेंटर में कोई मेडिसिन का प्रॉब्लम एम्बुलेंस का प्रॉब्लम तो वी विल वर्क एज अ टीम आंगनवाड़ी सेंटर में कोई खाने का प्रॉब्लम या जो भी है तो इफ़ वी वर्क एज अ टीम इफ़ ऑल द विलेज वर्क एज अ टीम एंड स्पेशली वी हैव टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन Yang wahet Shnong Emburom, kini ke project untuk ke project ke wa ong o wa in au MLA wa kami gan ne gesni kini to ke project ke jing ikre lang. Di bah ile ong project ke jing ikre lang snyau bi wa to na ke cispa sngi de yo bi na ke manriga heju por na ke basin barkam ju le na ke DMF ile wa collaborate i ni scheme ro to em ke criteria wa hap em katet li ki kendon ulai bi yo yo ye kini ki Surok. The snyawai pi ke jing no snyang than da kwi tawan khian ma go hanri ko he do to nagani ke skim chispa sngi ko ongi ke manriga niti daw to ikuble kham tam ya kitu ki job card holder langba yong pi hi yo uni Surok ngam ong gani ke Surok to ke yong i ke wa le ute le ni le kete hanri le i lang ro i bi pe wi knang wa yo man go ke jing man to taman hi le kam te di ba ke tu ke sngi go phi to no phi ni man go kicing kur ni mentai yang go society ketu ke sngi do pelut pi yo bi ke jing su ko khian ma ti bai chi spa tang ka mo chi ar spa mo kan no yo khian ba le di pai phi nang la wala li jet muslit rap he dor han re kat tele pi em lai bi kre bi ni mentai ni Surok ketu to ketingi kre lang wa em kam hai por yi views nya to ding nya khian ba ke te bai no sngi yong a tam ti pi ke bai no sngi yong pi pemi ge ni Surok hamro ki liang pemi egi footpath pemi ete kam per yeti bro mi hi do ile ki job card holder em kami ya ki nomi khmat kham tam ki wakso ya kini ke kam ki chairman le ni ki secretary yong ke job card bat ka wahe chnong yong pi kini bro em ki kebanta jar ke banta ledi ong